Ndabasuhuje kandi mbaramutsa mwe mwese aho muri hirya no hino, mwese mwiyemeje kujya mwumva Hand of God updates zitandukanye tugenda tubagezaho amakuru aba agiye agezweho hirya no hino. Dore rero ibimaze kwemeranywaho bimaze kuva kabisa mu nama yahuzaga u Rwanda n'igihugu cya Congo hariya muri USA. Dore iby'ingenzi rero bimaze kuva muri iyi nama, ibyemezo by'ingenzi byafatiwe mu nama. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo DRC byemeranyije kugabanya ubushyamirane de-escalation, bemeranyije kugabanya ubushyamirane kabisa, aho ni mu rurimi rw'icyongereza de-escalation. Ikindi bemeye kubahiriza ubusugire bw'ibihugu byombi no kwirinda ibikorwa bishobora guteza intambara. Ibyo ngibyo bikaba ari bimwe mu byo bagiye bemeranyijeho kabisa muri iyo nama. Ibigiye bivamo byumvikanyweho mu buryo burambuye: gukuraho cyangwa kugabanya ingabo mu bice bimwe bya Congo bivugamo u Rwanda, muri bya bice bagenda bashinja u Rwanda kuba rurimo. Congo nayo yemeye kongera imbaraga mu kurwanya umutwe wa FDLR. U Rwanda rufata nk'ikorwa rihungabanya umutekano warwo. U Rwanda kabisa rufata FDLR nk'ikintu gihungabanya umutekano warwo. Impande zombi zemeye kurinda abasivile no kugabanya ibikorwa by'intambara. Turacyarebera hamwe rero ibyumvikanyweho. Impamvu y'iyi nama: iyi nama yabaye nyuma y'intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Congo, aho umutwe wa M23 ukomeje kurwana n'ingabo za Congo. Hari kandi ibirego mpuzamahanga bivuga ko u Rwanda rushyigikira M23 nubwo u Rwanda rubihakana. Ese haba hari icyizere cyangwa se n'imbogamizi? Iyi nama ifatwa nk'intambwe nziza iganisha ku mahoro, ariko haracyari impungenge z'uko intambara ishobora gukomeza kubera ko imitwe yitwaje intwaro ikiri myinshi muri ako karere. Zikaba zari ese haba hari icyizere cyangwa se imbogamizi? Mu magambo magufi rero, iyi nama yatanze icyizere cyo kugabanya amakimbirane hagati y'u Rwanda na Congo, ariko amahoro arambye azaterwa n'uko impande zombi zizashyira mu bikorwa ibyo zumvikanyeho. Ese hari ibindi twamenya? Reka turebere hamwe. Hari icyo USA yabivuzeho rero. Itangazo rya United Statement Department of State, itangazo rya United States cyangwa se USA, Amerika yatangaje ko yakiriye kandi ishyigikiye ibiganiro byahuje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iby'ingenzi rero bikubiye mu itangazo: kugabanya ubushyamirane. Amerika yashimye ko impande zombi zemeye gufata ingamba zo kugabanya umwuka mubi n'intambara mu burasirazuba bwa Congo. Icyo ni icya mbere yavuzeho, kugabanya ubushyamirane. Icya kabiri, kubahiriza ubusugire bw'ibihugu. Hashyizweho ko buri gihugu kigomba kubaka imipaka n'ubusugire bw'ikindi. Kubaha imipaka n'ubusugire bw'ikindi gihugu. Icyo ni icya kabiri. Gatatu ka turebe ikindi bemeranyijeho kuri gatatu: kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ngo icyo ni icya gatatu. Amerika yavuzeho kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Yavuze ko Congo yasabwe gukomeza kurwanya umutwe wa FDLR. Harasabwa ko imitwe yose iteza umutekano muke ihagarikwa. Icyo ni cyo Amerika isaba. Kurinda abasivile. Amerika yasabye ko impande zombi zishyira imbere ubuzima n'umutekano by'umuturage. Icya gatanu, gushyigikira ibiganiro bya diporomasi. Amerika yashimangiye ko ibiganiro ari byo bizazana amahoro arambye aho gukoresha imbaraga za gisirikare. Kabisa icyo gitekerezo ni cyiza. Ubutumwa nyamukuru: Amerika yagaragaje ko ishyigikiye inzira y'amahoro, izakomeza gukorana n'ibihugu byombi n'imiryango mpuzamahanga. Icyo ni icya kabiri. Ishaka ko akarere ka Afurika yo hagati kagira ituze rirambye. Ni icya gatatu. Icya mbere, ishyigikiye inzira y'amahoro, izakomeza gukorana n'ibihugu byombi n'imiryango mpuzamahanga. Iki ni icya kabiri. Icya gatatu, ishaka ko akarere ka Afurika yo hagati kagira ituze rirambye. Mu magambo magufi rero, itangazo rya USA rishimangira amahoro, ibiganiro no kurinda abasivile. Rinashyigikira ibyemezo byafashwe n'u Rwanda na Congo. Iyi rero ikaba ari Hand of God. Bakomeza gutega amatwi, turakomeza kugenda tubagezaho update hirya no hino uko ibintu bigiye byifashe. Mukomeze mukande like, comment, muzishyireho subscribe. Dukomeze kugenda twibana n'ibindi biganiro biryoshye kandi tugende tubamenyesha n'amakuru agiye agezweho hirya no hino. Iyi ni Hand of God.
ukomeza gutega amatwi yabuze ikiganiro wonse caho.